RCC Kanusu Robert nagira ngo kutandika amarwaro g'abantu buntu ninga ga private nabakora umurimo muhango go kwataraho government omukusya obuhereza bw'amagara omu bantu ngo bitabashaho binekureka kwebembeza okushaba sente zo kureba omushaho ninga consultation fee batakaragurire umurwire. Muneshera tushimanyi bulungi nti abasawo basoma kujjanja abantu nga twasoze kubuuza oba oli wa bbeeyi nnyo oba oli mugaga oba oli mwavu. The priority number one for doctors mu nkola yaabwe n'amateeka gabafuga is to save a life. So tusuubira nti bana abakisa Doctors Medical Center tebajja kutuusa okukuza ekyokusasula consultation fee ez'okulaba omusawo okusooka. Twagala bano abazze olwaleero mutandike n'okujjanjaba deni ebirala mujja kusasuzanga abantu nga mumaze okusooka okusevinga obulamu. Kanusu nagira ngo abashaho omwuga gwabo n'okukiza amagara g'abantu kutari kwebembeza okubanza bashashuza omurwire sente ekiyagira ngo ne bimwe ebirikureetera abarwire okutiina omu marwariro ga private. Kulaba nti obulamu butaasiddwa kubanga abalwadde bangi ogenda amalwaliro agamu ne bagamba $5,000 consultation fee ate zirina abasawo tebamukwatako. Kati bwe tusuubira olwaleero nga government policy musooke kujjanjaba ebirala eby'esente tubiddeko oluvannyuma. Endwala ezikusinga kuteganisa abantu mu communities ziitu n'endwala ezibakweta lifestyle diseases ninga endwala ezirikwija abokutwaza nka buliijo, endwala nka shukaari, endwala nka pressure, endwala nka za ulcers. Abantu batunga okucheberwa no kuragurwa endwara nka shukari, hania, pressure, cancer, omushwija gwekine n'ezindi. Abantu abahikaho bakatunga obujanja bwabusha basima bakuru b'irwara eri abo kubasya obuhereza hihi. Mbweni nshimerwa munonga nk'umwebembezi abo kuba abantu bina endwara zabo mu byaro ubundi tubine sente zo kuza kweraguriza ubundi tubine kumanyisibwa aho bakutunga obuhereza ninkahi nabandiyo nintambura kunabwa no kizindara ari kutera umuranga go kuragurira bushaha ifisi tuye nishasho muko munsheke aho muri nyenenda nanjye najya kanze mbwe n'abantu mu kativi bandagurira bampane mbazi n'abasima mazima batkoraki gasha kwa Fred Turyakira Kabango.